nene lakho ubuya khona nana le mekuku mebedi ubaba wathi wayene mekuku ubaba wathi anamaqutha amabili go tse pedi ubaba wathi amaqutha e amabili ntsho le e tshweu ubaba wathi emhlophe nemnyama tsa etsa motlholo ayenza mhlolo Mekuku ya hae. lamaquthe wakhe ya lwana ubaba wathi yalwa yalwa ubaba wathi yalwa a re ba itlwaele dilwane waze wathi umprofita bawayeke alwe o mosweu ona lo mhlophe le wa ntsha o montsho leifo wakhipha lo mnyama ilihlo a re wa bona yo a reeditseng uthi umprofita wabona manje ntwa yetla kukhona impi ezayo ya batho ba basweu le ba baswa abantu abamhlophe nabantu ke abamnyama matita oo umkhuluma matida lowo modimo a tlholofatsa ubaba wathi unkulunkulu anibusise ke bona ema ngwana ema moro bana ba rapeletse ke batho babedi ubaba wathi laba baye babusiswa abantu ababili nna ke le mo ke na le mma bona ubaba wathi amele amame nomama 1965 ubaba wathi ya ngo-1965 bathone kwa ubaba wathi lena ebaton ba tlholofaditswe ke ntate masako le mme manko ubaba wathi babusiswe umkhuluma sango nogogong ke bona ba tlholofaditswe ke baprofeta ubaba ba wathi babedi babusiswa abaprofita ababili ke a utlwala bana baka ntho ya nna ya bontate a seka la e latlha ubaba wathi ningayilahli into abobaba benu ya bommanna a seka la e latlha ubaba wathi abomama benu ningayilahli nna ke tswa kutu ubaba wathi ubuye esiphunzini kutu esiphunzini kutu esiphunzini ke kolwetse ke morwa wa mme manku ubaba wathi wathola ubhabhatiso afakwa indodana kakogong wa profitile le yena gape ubaba wathi naye waprofita o profitile ubaba wathi waprofita mme manku a re modimo o ntshepitse o tla mpha ngwana moshimane bitso la ke jwanese ubaba wathi ugogongu waze wathi unkulunkulu ungithembisile umntwana lena ke a omfana igama lelela lakhe le ba baswa ke a lelela le leko ubaba wathi ningabantu abasha ha o niminengo toba re lenyalo le le monate ba rarona ubaba wathi makuthiwa umshado omnandi bakhuluma ngobaba lenyalo le monate nate ubaba wathi umshado omuhle lenyalo le monate ubaba wathi umshado omuhle ke kopanya le mme ke thiba dikgomo tsa go nyala mmane ubaba wathi wahlangana nomama ahamba ney'nkomo elusingomo sokuthi kuyoganwa umamncane wakababa mara sebakabaka fela ubaba wathi ehlane nje kuphela ha mpona ka re mara a le felele fela ha mpona mme wa tshiwa ikokobetsa ubaba wathi uma ehlangana nomama uma ebona ubaba wathuka umama waze wayithobela ubaba lentswe la re go nna ilizwi lathi kubaba wa tseba motho a banana banyane ba bua ka lentswe banana banyane a ba tseba lentswe ke ubaba wathi namhlanje abantu abancane bakhuluma ngelizwi abalazi bakopisante ba sena le yona ubaba wathi bayakopisa into ebanganayo lentswe re bona motho o kena mosadi wa gago ubaba wathi ilizwi lathi kubaba lathi uyambona lo mama uyena ingoduso yakhe ubaba wathi wasaba ka re motlhang ke bereke ke tla monyana wamangala ubaba wathi mhlazana ngisebenza ngiyomshada motlhang ke bereke ke tla monyana ubaba wafunga wathi mhlazana kanti o ya kwa yeso ko mme ka re mme na a roka le ntate na ba roka ubaba wathi kanti uye ekhaya kabobaba ngoba abazali bakababa bebathunga mkhulu nogogo jale ga ke fitlha wa ke botsa mme kela ga o ne a o so mongwe mosasana na a tlileng mona mo gae mo ubaba wathi makafike ekhaya kuze ugogo uthi akekho omunye usisi ongenamzimba o re ofikela mmeka ore o mmotsisetsana ugogo uyabuza ukuthi ngaba kungani ubuza ngaye ka re ke a mmotsisa fela ke batla o tsare ke ngwana a mang ubaba wathi ubaba uyabuza kugogo ukuthi ngibuza kuphela ngifuna wazi ukuthi uzalwa kuliphi ikhaya a mpotsa re ke ngwana wa sopa watshela ubaba ukuthi uzalwa kasoba ka leboa ubaba wabonga ka leboa gagolo wabonga ubaba papa a sena tlhokofetse ubaba wathi umkhuluma ehambe emhlabeni ka o kena polaseng ya leboa wangena eplazeni lamabhunu ka kopana le yena wahlangana naye mosadi o la ka so wamangala ubaba wathi nayi inkosikazi yami wamangala ubaba wathi nayi inkosikazi lona le bona basadi ubaba wathi nina nibulala abafazi lona ubaba wathi bomama le tlhoya bontate nizonda bobaba a nna mo ke lebeyang teng ubaba wathi akukho la nibeka khona
ka bua le yena ubaba wathi wakhuluma naye o ka re go dipase ba ra tlhaola mo tshimong ya maburu phela ubaba wathi bayahlakula emasimini wamabhunu ile ka re ke a morata ke mo tshela address gore ke kgone mo tlhaolela ubaba wathi ngoba uyamthanda uyathatha iline yakhe uyamhlakulela ha go fela ke a go kwa engwe gape ke o nyaka address from ntate ba mpona gore motho o rata motho ba tla mona ba re address ke ya mai ke ne wa ta re tsamaisa o e tlhaole ba mo tlosa monna ubaba uthi babuza babona aboforomani ukuthi ubaba uthanda umama konza umama kakhulu bamsusa bathi lelani yakabani bamsusa kuba ke ka ditlhaboletse pele wahlakula amabili ka fetsa le ke le strong mo mosebetsi ubaba wathi waqeda ngoba wanamandla esebenza o ka mwana ra monyeko ubaba wathi uphi umama karamunyana o ka hey malome a mo tshabisa kwa ubaba wathi umalume wakhe wambalekisa a mo tshabisa a buisa kereke ya Church of Christ ubaba wathi wambalekisa wamikisa esontweni le-Church of o na le Christ ntate mo ba re ke malatsi o tla monyala kwathiwa kukhona omunye ubaba ubamalathi uyomgana ubaba uthi wamangala wathi umalathi wangana kanjani isithandwa sakhe ubaba wathi angeke wathi angeke ka mo sekgoing ka khunama ubaba wathi wangena ehlanu waguca ka wathandaza bona tla sebara sa ka to mo gopela ubaba wathi weza usibara sakababa weza azomcela mme a mo fa yena ugogo wamnikeza yena a ya lelisa le bone le yena wayelelisani naye a hane monna o la ubaba wathi waceba kuNkulunkulu wathi ngicela usize umama ayale le ndoda yakhe and after what I am hane ka nne mafika khona wala ka bona sebara sa ka tlo tla ba hey mani re paletse motho o mo hanne ubaba wathi mabuya uyabuya thank you mudima ubaba wabonga kuNkulunkulu thank you mudima wabonga ubaba kuNkulunkulu o mo tshulena ubaba wathi o mo tshwo mo ngata ubaba wathi ba re ke a le pete bathi walibet wa kwa mane bona ubaba wathi uyaleka nna o rata mme wa ka naye uthanda ene mme wa ka yena wa mo rata re hayi man ubaba wala ka kopa mo wacela kuNkulunkulu ubaba wathi wamcela 2 years ubaba wathi o iminyaka tsaka emibili orati 2 years umuntu angakuthanda iminyaka a emibili kwale kwa ka mo kupa ubaba wathi wacela kuNkulunkulu wamcela ha le se le bone kwa una ya ko kereke ya Medora male St. John. eletsaliboni wahamba wangena komunye umama omsebenzeni wabiza a ke go umamdora tshisa na ka re ke na le batho ba be di ba re batanya laba ke mang mo bona wa tanya laba ubaba wathi ngizobuza umama wathi ngizobuza ukuthi kukhona abobaba ababili bangithembisa umshado ubani oyedwa azokuka mola ra hatle mo bona ba taunya wathi akekho a ozokushada re motho wa tonyana ke moruti kwathiwa umuntu ozokugana umshile ko morago umshiye emuva mmola wa ka morata tlhatlhwa nnete e feletse ubaba wathi wahlahliba iqiniso liphelele e seng motlhatlhobeng tara bathare ba o loya ragadi wa o loya ubaba a o wathi motlhatlhobi uhlahlube wena mane uhamba utshela abantu ukuthi bayakuloya se ba rata kware he mane re paletse o ba hanne uyaphinda futhi usibari kababa uthi hey mamncane balile le ka re tanke modimo ubaba wathi wabonga a se le tsibolo la ka se ubaba wathi naye first born kababa le tsibolo la ka ubaba wathi first born kababa ke mo fona ebile ke bana ka mmae ubaba wathi wamthola esebenza emayini koting ka fasa mo asebenza phansi na ke emgodini hlopheile o feta mane ubaba wathi uye wahlupha motho ona wana ntlenyane fulani ntlenyane hayi ubaba wathi noma into encane uyakhala ibinde pine ke rata ubaba wathi nihlabelela icula ya lithandayo utwa na re ubaba wathi ere ka je gore batho ithi namhlanje le singabantu tseba o rapela siyakwazi nokuthandaza lona ka je gore bana ha ke le tshepe ubaba wathi le na le namhlanje ka le gore batho ithi le namhlanje tseba o lwana siyakwazi le lwana ha re nokulwa fita ko kae kae sizakulwa masifika le mikiting ya batho profita le ile o lwana ubaba wathi emigidini abaprofita nina niyafika nixabana niyalwa mikiting emigidini
ona hore nna re batho ka jeko re tseba go rapela ubaba bathi iculo lithi namhlanje singabantu siyakwazi nokuthandaza la tseba lesotho ke kene ka ngwama ubaba bathi niyazi elisuthu ubaba ungene ngomuphunyaka ke tsamaya le ntate Masango le mme ubaba bathi ahamba nomkhulu Masango nogogo Masango 1976 ubaba bathi bangena ngo-1976 ka mara gore a apeshe ntate Matsuse bobishop emva kokuthi agqokise umkhulu Matsuso ububhishop ntate Matsuse wa peleka 1976 ugqoke ngo-1976 umkhulu ke Matsuso le gona ubaba bathi a ekhona apesha ke baba agqokiswa umkhulu ntate Masango umkhulu le nna ka Masango bonna ubaba uthi kholoro ya ka e ubaba bathi le kholo ke apeshe ke ntate Masango ugqokise ka umkhulu matsogo a hae ngezandla zakhe 1972 ubaba bathi ngo-1972 mara ga ke šišinyeng ubaba bathi kodwa lona le kena mo le a tswane kena mo le a tswane le rekisa na lithengisa le kena mo le a tswane kena mo le a tswane kena mo le a tswane le rekisa ubaba bathi lidayisa 1972 ubaba bathi 1972 till today ukuze kube manje omoha wa ke Ikabaho Hemolomo O kaubulela O kaubulela Esale Ompihela Kemaketufela Fela na esale ompitela ke maketi fela ubaba bathi uphi umama wala esisihu mama Dutsa ne ke batla go bua le teo ubaba bathi bekafuna ukukhuluma khona la ke bua history ya tshebetso go ha fita ubaba bathi akhulume umlando wale nkonzo mayifika la esisihu na re stile na se teng ubaba bathi naye wangekho motho a tsheng tshebetso e mo ke ntate mo ubaba bathi umuntu oletha inkonzo la ubaba umoyo ka mo sishuka ubaba bathi la esisihu ntate mo ubaba bathi ubaba umoyo ne le ngaka ubaba bathi kwakuyinyanga mara a sena mananteng a nna kwa a ngwana ba moshione ubaba bathi anganandawo yokuhlala nomfowabo womsiyoni e le ngaka kuyinyanga gore go nna ntate ka makala uthi ditaola tsa mmakatsa ditaola amathambo angimangaza ka bona di fetile stensedi ba samaya wabona kuphenduka amaglasi westensediwe la utlwa ngaka e bitswa ya bitswa bo profeteng ubaba bathi inyanga ibizwa lakuthi izoba wena utlwa mo santono ya ingakeng kodwa wena usuka la esenzoni uhamba ore inyanga nyaka moya o galela o ka se o kirekwa ubaba bathi angeke utholwe lo moya engcwele ga o teng ko awukholeni ntate a re ditaola tsa gae tsa fetsa stensedi amathambo wakhe aguquke kwaba amaglasi westensediba a o botsa ntate shabalala taba wahamba watshela umkhulu Shabalala le ndaba bishop ko mamelodi ubaba bathi lena wa o emamelodi nyala ngwana moruntsi emane elisa ubaba bathi ogane kamrunzi ugogo Elisa a re ke tshebetso ngwana kwathiwa intsebenzelo a mmulela kwa wambulela le a bulela mo mamelodi mo sisiung wavula khona la esisihu ntate shabalala umkhulu Shabalala nna ka mo teng mo moya a rapelang teng mo ubaba bathi waze wafika kaba umoyo a ba tlwa moyo a o hira mo a ntate molepo wahamba wayiqasha kaba umlebo a hira mo waqasha lapho ba mo fa kerachi a nna mo keratšheng bamnikeza ne ke igaraji batla a le teng mme a tampotse wa itse bantena aze afike ubaba gobane molepo o bekafuna fitlhile matsong aka ukukhuluma ngoba umlepo odlule ezandleni zakababa hambani kancane kulele kwangeni hambani kancane
taule ubaba wathi ubuye ekudeni le nna ke ile ka lapa monna ubaba wathi naye le wakhathala ana a re ke ithara gantle ubaba wathi ugogo siphathi wathi niyiphathe kahle gore yang teng moleko wa teng wa tšhabega wathi nasi yakhona umlingo wakhona le uyasabeka re ya ngwana koloni ubaba wathi bebaye ekoloni transcar eTranskei ro bula tempele teng bayovula itempele khona la tenta ka masango le ya ubaba wathi balandele omkhulu masango nogogo mamasango ala balatla baprofeta ubaba wathi ulandela abaprofita uthi nina kodwa anikakabalandeli abaprofita ala balatela ubaba wathi ala anibalandela nyaka tulo tsa baprofeta mara ala balatela ubaba wathi nifuna izihlalo zabo kodwa anazi ga o feta mo ukubalandela tule mare o bošheletse mora motho wa a kere wa tsamaya ubaba wathi uma ufika endaweni bathi waye umlandela lo muntu ngoba uyahamba wa tsamaya Uyahamba. ari khutsa khutsa ke a tseba athi yebo phumlani ngiyazi ukuthi ke a uyahamba tseba yebo ngiyazi a uyahamba ba tsamaya le waze wahamba naye mo feta jordan baze bafika emfulweni a ba wejordani feta jordan Ma bafika a tlobola kobe ya gae wakhipha ingubo a yakhe betha metsi a bulela washaya amanzi avuleke a re wena wathi kuye ke nako yona isikhathi manje kopa cela kopa cela se nka o dilang sona lokho ngakwenzela ke kona santse ke le mo ngisesela a re au ke kopa moya wa gago waze wathi ara wathi ngicela umoya wakho uphinde a re ko kathathu kupile ntho e thata cela into enzima into enzima ke ke yang kwela godimo le nna uba bathi yamwela phezulu ka tlhoa ke kereke ka moka uba bathi wazonda isonto lonke ke mistake ethi mistake dibishopo ka moka tša ntlhoya amabhishophu wonke azonda uba ke bana le teng uba bathi ubani Ah, wayekho ke yona le teng. uba bathi akekho wayekhona banka dipuka tse ka ba re a bantseng bathatha iincwadi zakababa bathi abamazi ka rata modimo ka re modimo a mpha moya uba bathi uthanda unkulunkulu ngoba uye wamnikeza umoya wa o tiišetša umoya wokubekezela tiišetša umoya wokubekezela tiišetša ukubekezela a nke se ka gadišeng ke belele ka lona uba bathi ngabe azange abekezele ngabe sikuphi makwala uba bathi amagwala amakwala akene zuveni hayi amakwala Aya magwala Oya magwala Chencha chencha Chenchu hambo Chencha chencha Chenchu hambo uba bathi mkhulumathuso ke loyo le jang tata masang uba bathi iinyembezi zakamkhulumasango ke le iinyembezi la mo tseba niyamazi le mo tseba ka nama ke uba bathi nimazi mo tseba ka ngenyama ditshwantsho nimazi a re mo ngeyiboni tsebe uba bathi animazi butse ke tao botsa ka ena uba bathi nimbuzo ozonitshela tata ngayo masango la mo tseba umkhulumasango niyamazi yena wa mo tseba ntata uyamazi eh nkile wa mmona o kile a ofising ya hae wa kena go e ya ntate mara o skare mo filo ha e ntate e ntate yes ke sotho seo sa tlhompho uba bathi sisuthu ya no e ntate amen ke tlhompho uba bathi ntlonipho bona madala nane ke nna ka ofising ya hae ya nthapela ke tela boraro ke tela botlhano uba bathi athi aze ngolosihlanu dilo tsa kereke ka go fela ka ditseba uba bathi into zesonto le uyazazi ditsotsi zonke. tsa kereke ka go fela ka ditseba uba bathi neyigebengu azala esontweni uyazazi ka go fela uba bathi bonke ke la go rapela o le ka ofisa bile kana ka ofisa go uba rapela bathi ofisi ya hae e nyaka ka mosebetsi o etsang ofising ya hae a ile kopa mosebetsi ka ba ka kry-a mosebetsi ga ba fumana mosebetsi Thank you. o itshwara gantle ntate uba bathi o iphathe kahle šala mona modimo o nthumele bethele uba babathi salalana unkulunkulu ngithume ebhethele kare ka moya wa gago aisana uba bathi wathi ngomoya wakho angisana tsamaya le wena ngihamba nawe le ntate mathuso mo moile jalo uba bathi nomkhulumathuso wayenza kanjalo o mo etsa jalo le yena uba bathi wamenza o kanjalo maabaranare ntate shemare o re o sa fokotse mana omunye waze wathi kubaba wathi ngungani unganciphisi o tse o latela ntate mathuso unciphe ungasamlandeli ubaba mathuso kare no nkeke ubaba wathi angeke nkeke ubaba wathi angeke anciphe nkeke wathi angeke o nkentse le goa ka ke ubaba wathi umenza umlungu
lo khaitse motse ubaba wathi umakhele motho ola aswa lo asinto asi lo na asinto lo nela ubaba wathi akuyona indlu yeloan yela ke mphuwa ubaba wathi unikwe ngesihle mphuwa fe ubaba wathi unikwe ngesihle akikoloti ubaba wathi akayikoloti akikoloti ubaba wathi akayikoloti ke hayethi mahala ubaba wathi wakhelwa ngesihle abaye mama munyango ayona ntate mathu wamama emnyango wayo umkhulu Mathuso ari ntate masangu leke hayi ntate ko hayi tshona kena umkhulu Masango Mathuso wathi umkhulu Masango layele ari ke ka bakalaro o bone ntate masangu umkhulu Mathuso wathi kubaba wathi mungeke ukuthi ubone umkhulu Masango bone ntate masangu le mme ubone umkhulu Masango nogogo mama Masango awu le nna ke ditse ntate mathuso umpone nami ngubaba Mathuso ngibonile nna le ntate ma le mme mina nomama ipokobetso wa ntate tshibabo kena wathi ngokusithoba kwakho baba Chipape ngeke utlo mongwe ko morago wa feila ko morago a kena le nna tlo kena ubaba wathi lalela omunye ubaba wathi makangene nathi sizongena aka kena ubaba wathi angangena yena never ubaba wathi angeke ke a leboga ubaba uyabona ke a leboga amen yeba mona makhaladi masimelo lamona ubaba wathi ngiyambona umama khotlello ya hayi ubaba wathi ukubekezela kwakhe ne le sibisa ka kwa majako ubaba wathi kwakwihlabelele sakababa kwamanje kuyama moridi wa kwa majako ara munyanya kamama Ramunyana le khwere ya ubaba wathi ile sibi kwihlabelele saka kwihlabelele sakababa tatena o tla go sioni ubaba wathi ubaba ubuye esontweni ya lesiyo engnas yaka St Engenazi arja munyaka wathi ka ngiyamfuna banyadisa ubaba wathi siba wabanye ba banyefisi ubaba wathi nange bile bagalile ba so fala ba le futhi futhi bayaguga bababili monate wa lenyalo ubaba wathi ubumnandi bomshado arute mamkhoba noka mam lena ne le sibilisa ubaba wathi naye kwakwihlabelele sakababa ena le ntate yena nobaba umkhwebana mana boku not fondi ubaba wathi lena ephoko le notfonte sibilisa ubaba wathi kwakwihlabelele ile uswabina ubaba wathi kumama uculayo abantu data mkhona ari nakinyaka utsokinyaka umunyaka ubaba wathi ubaba umkhwebana wathi mina ngifuna lo mama ngifuna ukumshada family ubaba wathi umtheli family ubaba wathi ya umtheli shupa le mo akase munyaka bakhomba lila bathi angeke aro amshada hayi nakubule tota munyaka ubaba wathi mina ngikhulumile uzomshada kamuchaka musha ontatile balo ubaba wathi wamikisa kubaba olubalulu abarapelle ubaba wathi wababusisa kamuchaka besha ontate masango wabamikisa nokumkhulu Masango ara bayo go ngwadisa mushato wa bona bahambe baye office babhalisa umshado wabo ntate sobopha kuba busobo kena abanyadisije uyena na obashadisa utolo batha khole batho ba ubaba wathi yezo babuye wena ule mwena ubaba wathi wena uthini unale musadi wa mutwela unyawo musadi wa mutwela undalo musadi wa mutwela kuyikutwa jwa ubaba wathi uzizwa kanjani bona ushile ngwana kwa unaka umusadi ubaba wathi ushiya umntwana le ufuna omunye umfazi onyala umuthu ne ubaba wathi uyoshada omunye umuntu anale magesta amabili ubaba wathi babili bana babili anamadoda amabili abaholile uma bakhula mushibona awolebela kabatho akubuke emehlweni umfana mme uthi ntatelo uthi ubaba yena lo sis awukhote kamntwana sis ubaba wathi akukhombe ngomuntu utawutla pain ngwana ubaba wathi uzamkhumbula uzamkhumbula ubaba pain utayutla ubaba wathi ubuhlungu uzobuzwa kena ntato no uye ubaba sis awukhote kamntwana akukhombe ngomuntu ushile musadi wona uthwenta uhayile lapha ubaba wathi ushiya umama omele ukwakhela umuzi onyaka omuhapi uyofuna omunye futhi utawurobatla ka swithunya monna ubaba wathi uyokulalisa ngesibhamu awubele melawolawola yemingani akubekele nemithetho eminingi ena ukapayisa ubaba wathi uma ungabhayisa ngathi wabetha musadi wa mmolaya washaya unkosikazi uyibulale house no mmolaya ubaba wathi uma sombulele moya orile mmolaya umoya lo uthi umbulale ummolayi umbulele uyakubuza umoya lo mbulele ummolayi umbulele lwena ibhulayo nawe sibulale yawutlwana you must be careful ubaba wathi mene nichaphele you must be careful mene nichaphele okabona muthu
ubaba uthi mawungabulala umuthi ke se utlwa ga ona phomolo bophelo ba gago ubaba uthi sidalwa lo ka ema mona wa somela bangedi wa kela o bolaile motho ubaba uthi noma ungabalanga o washibana tlo botsa gore wa kela mara o bolaile motho namanga bulala umuntu ke a tshwenyane ubaba uthi uyahlupha ke a tshwenya ubaba uthi uyahlupha ke a tshwenya le ntshwarele ubaba uthi belintetelele nna ba ka morati wa ka tlo kgawantsha ke lefu nna le wena a tlo ba le nna tla kgawantsha ke ubaba uthi wafunga nomama waze wathi mina nawe siyohlukaniswa ukufa a se motho wa dipolelo se motho wa dipolelo ubaba uthi umama wayengakhulumi kakhulu la mo tseba ubaba uthi niyamazi a se motho wa ungasi umuntu weyinkulumo mo kupile for 2 years yo tle ka a ba mfuka mo fumana ubaba uthi umcele eminyaka emibili waze wamthola ka wa tswa morati wa ka wena o ka se re ka mafuwa ubaba uthi waze wathi kumama wathi angeke usebenza abelungu o tla lebela dikulwane tsa ka ubaba wathi uzongigadela igulane zami ene wa ba jwala ubaba uthi ngempela hey kwabanjani hempe ya ka mona e tlhatsa ka ntwela ya kgale ya chipi ayinange e la kgale ya chipi e tsa mo mpaolong hempa teng ubaba uthi ishete lakhona lilihle ha ke le ko mosebetsing kwa ubaba uthi ya masemsebenzi bona hempe e tshou ubaba uthi efaka ka ishete thaye ntshontsho ngethaye ke kgopisa batho go ubaba uthi abantu baqhubeka mara magwana a sa kgopiseng ubaba uthi abelungu magwana nrata ubaba uthi hempe abelungu tshou ishete elimhlophe we thaye ntsho ubaba uthi ngethaye elimnyama ke le gentleman ubaba uthi ene ke snake leer akafundanga ha nokufunda mara ka o kamela sepetlele ubaba uthi wawungamele isibhedlela omoha wa mo